Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share reo Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Te Nākahi me Te Tāne by Aesop. There are two kupu hou in our kōrero, the first of which is oraiti, and it means to narrowly escape or escape with difficulty. I oraiti te kiore I te ngeru. The mouse narrowly escaped the cat. Our second kupu is rangaawata, and it means truce. Mutu ana te whawhai, ka hui ngā toa e hua ai tētahi rangaawata. When the fighting ceased, the warriors met in order to reach a truce. Kia rare mai ngā taringa, listen out for these kupu hou in the kōrero. Kia hāna nā hoki te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te Nākahi me te Tāne, nā Aesop. Tērā te tamaiti a tētahi o te hapū, e tākaro ana I ngā whenua kei muri I te whare o tōna matua. Ka hārau ki tētahi Nākahi, te huri ai ki te ngau iaia. Ka hemo te tamaiti I te ngaunga, ā, I te arumanga a te matua I te Nākahi, ka whakakeko atu, ā nāwai ka motu kia tētahi wāhi whiore nōna. Ka oraiti te Nākahi ki tōna rua, ā, I te rangi o muri mai, ka takoto iho te tāne ki tōna puaretanga, ka waiho atu hai, te miere, ngā oti, me te tote, e hohou ai te rongo, me te tūpono, ka whakapoapaina te Nākahi e motoa ai ia kia materāno. E taia te ā, te hihi atu a te Nākahi. Ina ta mō tonu nei tōku whiore, me tāu tamaiti, e kore te rongo e hohou I wāinga I a tāua. Ko te kiko o te kōrero, kua kino kē atu te rangaawata rūkahu I te pakanga. The Serpent and the Man by Aesop. The child of a villager, while at play in a field at the back of his father's house, by chance trod upon a snake, which turned around and bit him. The child died of the bite, and the father, pursuing the snake, aimed a blow at him and cut off a piece of his tail. The snake gained his hole, and the next day the man came and laid at the mouth of the hole some honey, meal, and salt, and made offers of peace, thinking to entice the snake forth and kill him. "It won't do," hissed out the snake. "As long as I miss my tail, and you your child, there can be no goodwill between us." The moral being, a false truce is worse than battle. Tēnā rā koe I tau whakarongo mai ki whakamiere. Thank you so much for listening to Whakamiere. If you've enjoyed what you've been listening to and want to show your tautoko, please consider leaving a like and a review on your favourite podcast app. It makes a massive difference in helping us to be discovered by new listeners. If you're looking for another way to show your tautoko, consider subscribing on Patreon. For just $6 a month, you get early access to every episode of Whakamiere, PDFs of every Paki Poto, access to a supportive reo Māori community, limited edition merchandise, as well as complete access to the back catalogue of content, which is now more than 100 episodes. Better yet, if you're a kaimahi in kura, kohanga reo, puna reo or schools in Aotearoa, we're giving you free access. Just email whakamiere@gmail.com from your staff email address and we'll send you a Patreon link. If you have friends in whānau who might like our kaupapa as well, please share it with them. You can also follow us on Instagram. If you'd like to get in touch with us about the podcast, you can email us or send us a message through Instagram. Ko Taurapa au e mihi nui ana, hei a kua nei a hoa mā.